Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Umunyemari ufite inzu zikodeshwa muri Nigeria yatabaje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cye kugira ngo umwishyurize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda miliyoni 9 z'amanayira mu bukode ambasade ya Kampala yanze kumwishyura mu gihe cy'amezi 6. Uyu munyemari yavuze ko ambasade yayirutseho umutwe ugashya yishyuza ariko bakaba baranze kwishyura. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko ibaruwa yishyize ubu bukode yanegeje muri ambasade ya Nigeria i Kampala ngo umuturage yishyurwe miliyoni 20 z'amashiringi Uganda imubereyemo. Ikinyamakuru Muri cyo muri Uganda cyavuze ko Jenerali Jeje Odongo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda atabonetse ngo avuge ko ambasade yambuye ubukode. Umunyamabanga w'amwe wa Minisiteri yabwiye ikinyamakuru ko amakuru atayazi nayo ngo abyumvise gutyo gusa. Iyi nzu amakuru ava muri Nigeria avuga ko yakodeshejwe mu diplomate wa Uganda Hestilson Muhwezi ariko mu kwezi kwa gatatu hamagarwa i Kampala. Uyu munya-Uganda wahamagajwe kuva muri Nigeria kimwe na Mazeri n'umwungirije barimo barakorwaho iperereza ryeza ndabonye na ruswa bakekwaho muri Uganda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Wakodeshaga iyi nzu muri Nigeria avuga ko yababajwe n'imyitwarire y'abadiplomate ba Uganda ndetse yanavuze ko yakabaye yarega ariko amasezerano ya Vienna atabimwemerera. Nyere muri Uganda umuyobozi w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kyagulanyi Bobi Wine yatangaje ko iterabwoba n'ihohoterwa bimukorerwa bikomeje kwiyongera ku buzima bwe no ku bandi banyapolitiki badasingiza ubutegetsi bwa Perezida Museveni cyane cyane uko amatora ya Perezida ateganyijwe umwaka utahagenda yegereza. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Associated Press ku cyicaro cy'ishyaka rye National Unity Platform i Kampala mu murwa mukuru, Bobi Wine yavuze ko yugarijwe n'iterabwoba ryongera ku buzima bwe harimo no guhigishwa uruhindu ku mugaragaro n'inzego z'umutekano. Ati bimeze nabi kurusha mbere hose, hari iterabwoba rikorerwa ubuzima bwanjye, ifungwa ridakurikije amategeko ndetse n'ubwicanyi. Urugero akaba rw'umuvandimwe wiciwe i Karamoja arashwe amasasu arenga 150. Umugambi wa leta ni ugutera ubwoba bankurikira n'abemera ibyo mpagarariye, ariko ubwo kuduca intege byatwongereye imbaraga. Umubare w'abarwanashyaka banjye wariyongereye, abantu barasakuza kurushaho kandi icyerekezo cyacu kirushaho gukomera. Bobi Wine yavuze ko yibasirwa cyane bitewe n'uko ari umukandida ukomeye mu guhangana na Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi. Ibyo ngo byongera ku magambo yohoterwa n'ibitutsi bya hato na hato avuga n'umuhungu wa Museveni Jeanne Muhoozi Rugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka Rugaba yanditse kuri X ko azaca bubona umutwe mu gihe se yaba amuhaye uburenganzira. Mu kwezi kwa gatanu yongeye atangaza ko yari afunze umurinzi wa Bobi Wine wari warabura irengero. Uwo murinzi bimagaragaye mu rukiko atabasha kugenda agaragaza ibikomere yakorewe ubyicarubozo. Bobi Wine yashinje umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Rugaba kuba ari hejuru y'amategeko kuko akoresha igitugu agafunga abantu n'amategeko kandi akabakorera iyicarubozo. Ati usu umuntu usanzwe ni umuhungu wa perezida, niwe ushinzwe igisirikare, polisi n'amagereza, ni nk'umwami. Yafunze umurinzi wanjye amufungira mu ndakira n'amukubita aramwambura amwogosha bugahata mu foto yambaye ubusa abikira ku mbuga ze nkoranyambaga. Mu matora aheruka Bobi Wine haba amanota 35% mu gihe Museveni yatsinze amatora amajwi 58%. Nubwo ari we intsinzi nke Museveni yigeze agira, Bobi Wine ntiyemeye mu majwi, yavuze ko yibwa amajwi. Ariko komisiyo y'amatora muri Uganda yakanye mu makuru. Aba bagabo bombi bitegereje ko bazongera guhangana amatora ya Perezida wa Uganda ateganyijwe muri Mutarama mu mwaka utaha. Museveni yamaze gutangira ibikorwa byo kwiyamamaza cyane cyane mu bice bikennye bigaragaramo abafana benshi ba Bobi Wine ashaka kongera kwigwizaho amajwi. Bobi Wine yavuze ko yakomeje gushishikariza abamushyigikiye gukora imyigaragambyo yo kwamagana akarengane, ariko ibikorwa byo bihora bihurizwamo n'inzego z'umutekano zivuga ko zirinze umutekano w'igihugu. Ibyo bibaye kandi mu gihe Jenerali Muhoozi Rugaba nawe yatangiye kuragaza inyota yo kuzategeka Uganda. Ibintu byinshi byafashwe n'abatari bake nk'ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Museveni bushobora kuba bwarabaye ubw'umuryango mu gihugu kitigeze kibona ihinduranya ry'ubutegetsi mu mahoro kuva mu 1962. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe M23 rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa iteganya gushyiraho inkiko mu gice rigenzura kugira ngo zijye zitanga ubutabera buboneye. Muri Kamena uyu mwaka M23 yatangaje ko igenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero 34 kiva mu majyaruguru n'epfo butuye abaturage barenga miliyoni 11. Iriho ryashyize muri ibice ubutegetsi bw'urwego rwa politiki guze kuri ba guverineri b'intara, ariko nta rwego rw'ubutabera rifite. Ibi bituma hari abanyura muri icyo cyuho bagakora ibyaha. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo M23 yashyizeho komisiyo ishinzwe gusuzuma ishyirwaho ry'urwego rw'ubutabera mu bice igenzura, itegura raporo y'imyanzuro yafashe igeza ku buyobozi bukuru bw'iri huriro. Umuhuzabikorwa M23 Colonel Nanga Britarabisi bumwungirije akaba na perezida w'umutwe wa M23 Jean Sultan Makengo bararwanya babo ndetse na Brigadier General Bernard Byamungu umwungirije bari gusuzuma imyanzuro yafashwe n'iyi komisiyo kugira ngo yemezwe. Umunyamabanga muri AFSA akaba na perezida w'iyi komisiyo Delio Kimburungu yatangaje ko igitekerezo cyo gushyiraho ibikorwa by'ubucamanza birimo gusubiza urukiko rwa gisivile, urwa gisirikare ndetse n'ingereko no gushyiraho inzego z'ubutabera. AFSA igaragaza ko hashoboye kugarura umutekano n'amahoro mu bice igenzura kandi ko bifite ubushobozi bwo gushyira inzego z'igihugu zose ku murongo kurusha uko ubutegetsi bwa Shihidi bubigenza. Nkivuga kuri uyu mutwe ari bukane mubwire ko raporo nshya y'impuguke za Loni ishinje M23 gukorera ubwicanyi abasivili bivuga ko ari abahinzi b'Abahutu
bari muri Kongo Kinshasa. Perezida wa M23 yavuze ko bagiye gushyiraho itsinda rikabikora biperereza. Ibiro n'amakuru by'abongereza bitazi byavuze ko bifitiye raporo yashinje M23 kugaba ibitero ku bahinzi no ku bandi basivili mu burasirazuba bwa Kongo bikagoma abantu 69 muri ukwezi kwa Nyakanga nk'uko bayikoze babwiye iki gitangazamakuru Reuters. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwabwiye Reuters ko bagiye gukora iperereza kuri ibyo bivuga mu raporo y'isi birego by'ibinyoma. Ibiro n'amakuru by'abongereza Reuters byavuze ko urwego rwa Loni rushinzwe uburenganzira bwa muntu rumaze igihe rutagira icyo rutangaza, ariko rukaba ruvuze ibingibi mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwagaragaje ko rufite gahunda yo kurangiza ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo no gushora imari ifatika mu mushinga wo guteza imbere abaturage. Reuters yavuze ko itabaje kugenzura imwe iyi raporo niba byarabaye, cyakora ngo bakoreshejwe muri yo. Bavuze ko umutwe wa M23 wakoresheje imbunda n'imihoro mu kwica abasivile. Raporo ya Loni yakozwe n'urwego rwitwa UN Joint Human Rights Office rukurikirana ibera muri Kongo Kinshasa ruvuga ko M23 ibikorwa byo kwica abasivile yabitangiye ku itariki 9 Nyakanga uyu mwaka muri teritwari ya Rucuru muri Kivu Ruguru. Ibyo bitero ngo byari bigambiriye urwanya wa FDL bashinzwe gukora genocide mu Rwanda muri 1994 bakaba bishe muri Kongo Kinshasa. Raporo ivuga ko abasivile biganjemo abahinzi bari mu mirima yabo bagabwe ibitero. Ibyo bitero ngo byaguyemo abantu bagera ku 169. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, yavuze ko bakiriye mu ibaruwa ikubiye muri raporo ya Loni ndetse bazakora iperereza kuri ibyo birego. Ati twizera ko mbere yo gufata ibihano ukuri bigomba kujya hagaragara hakamenyekana ibyabaye nyakuri binyuze mu iperereza. Bertrand Bisimwa yongeye batuwe kwihutira gutangaza amakuru atagenzuwe n'icengezamatwara rizwi ku bakozi b'Abanyekongo bakorana United Nations Joint Human Rights Office muri Kongo Kinshasa. Yongeraho kandi ati ibyo birego ni ibirego bidafite ukuri by'Abanyekongo bakorera uwo muryango. Uru ni urwego rugizwe n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu mu ngabo zigamije guhora muri Kongo bakorana n'ibiro byahoze bishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni bigizwe n'Abanyekongo n'abanyamahanga. Umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu ukorera muri Kongo utashatse ko amazina ajya ahagaragara ku umutekano we yabwiye Reuters ko barwanya M23 bishe abasivili 100 biganjemo Abahutu bo muri Kongo Kinshasa. Yavuze ko abishwe babanje guhunga umutwe wa M23 ubwo wafataga teritwari ya Rucuru nyuma bahunguka bijejwe umutekano n'izo nyeshyamba. Umuyobozi w'urwego rushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni Volker Takerutse kuvuga ko umutwe wa M23 ingabo za leta ya Kongo n'indi mitwe yitwaje intwaro byakoze ibikorwa bibi mu burasirazuba bwa Kongo, byinshi muri byo ngo biri mu rwego rw'ibyaha by'intambara. Nkiri ku makuru avugwa muri Kongo ariko kandi u Rwanda na Kongo Kinshasa byahuriye mu nama ya komite y'ishinzwe ubusuzuma y'ubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington muri Amerika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Iyi nama ibiri Washington ku itariki 31 Nyakanga yitabirwa n'amagari Amerika, Qatar, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byashyigikiye ibiganiro byahuje u Rwanda na Kongo Kinshasa. Uretse gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, iyi komite izajya inakemurirwamo ibyo impande zombi zitumvikanyeho ku bigomba kubahirizwa hakiri ibego kutubahirizwa kwayo, inafata ingamba zikwiye mu gukemura ibyo bibazo. Nk'uko byasobanuwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika bitabiriye inama batoye abayobozi b'iyi komite bashyiraho imirongo z'indi nama zizagenderaho, baganira ku ntambwe imaze guterwa mu ibahirizwa ry'amasezerano, banategura inama ya mbere y'urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano. Amasezerano y'amahoro ya Washington agizwe n'ingingo nyamukuru ebyiri: gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDL ubangamiye umutekano w'u Rwanda n'akarere muri rusange no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gusenya FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bizashingira kuri gahunda ihuriyeho yo ku itariki 31 Ukwakira umwaka ushize yateguriwe mu biganiro bya Rwanda byahuzaga intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo biyobowe na Ngora. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Vienne Nduhungire tariki 30 Nyakanga yasobanuriye inteko ishinga amategeko ko inama y'urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano izabera Washington ku itariki ya Kanama. Minisitiri Nduhungire kandi yasobanuye ko urwego ari rwo ruzaba rushinzwe gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, rukaba rwarahawe iminsi 90 yo gusohoza inshingano ishobora kwiyongeraho indi 30. Leta y'u Rwanda isobanura ko mbere yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi FDLR izabanza gusenywa, ariko no gusenya umutwe w'iterabwoba wifashishije imbaraga za gisirikare bizabanzirizwa no gushishikariza abarwanyi bayo gutaha ku bushake. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ned Rwivanga muri Kamena uyu mwaka yatangaje ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'icumi bisha mu baturage bamenye ko ari gahunda yo kwigabaho ibitero. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko uretse kwica mu baturage, FDLR inakorana n'ingabo za Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro y'ibumbiye mu rya Bazarendo nka CMC-FDP ndetse na PCRS. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abanyakinyamakuru muri Tanzania batabaza Perezida wa Kenya William Ruto ngo agire icyo akora nyuma y'uko iki gihugu gishyizeho amabwiriza kumira abanyamahanga bakora ubucuruzi buto n'ubuciriritse muri Tanzania. Tariki ya 25 Nyakanga nibwo Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi muri Tanzania yashyizeho itegeko rikumira abanyamahanga gukora ubucuruzi buto n'ubuciriritse bakaborera abaturage ba Tanzania. Ni umwanzuro utaraguye neza abanyamahanga bakorera muri Tanzania, cyane cyane abanyakenya. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya yavuze ko icyemezo cya Tanzania cyo gukumira abanyamahanga gukora ubucuruzi buto n'ubuciriritse gikomeye ndetse Perezida utari gushaka icyo gikora
bibaho. Ati Perezida Ruto yavuganye na Perezida Samia ku buryo bwo gukemura icyo kibazo mu buryo bwa diplomasi. Minisitiri w'ishoramari n'ubucuruzi n'inganda wa Kenya Reki Nyanjuwe yasabye abanyatanzania kurwanya umwanzuro cyangwa se na Kenya kwihorera ikiraho iryo tegeko ku banyatanzania bakorera muri Kenya. Ati kuba Kenya izihorera byizabikora, ariko turashaka kubanza kuganira ku cyakorwa binyuze mu bwumvikane. Kugeza ubu Tanzania irashinjwa kudakurikiza ibikubiye mu masezerano ya yase asaba kwemera abagize umuryango gukora ubucuruzi aho bashaka hose muri kano karere. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banitwa Jakaki kutoza ari perezida wa Tanzania yamaganye amakuru avuga ko Kwica CCM ryadukanye politiki ishingiye ku kazu. Aya makuru yaturutse kuba umuhungu wa Kikwete n'umugore we baratambutse mazahagarira ishyaka mu matora yo kujya mu nteko ishinga amategeko. Bwana Kikwete yavuze ko abavuga ibera bakabiriza ngo mu karere ka Pwani muri Bagamoyo ubusanzwe ishyaka rihafite imizi, akaba atabona impamvu abantu babifiteho ikibazo bukanda ariko byahoze. Hari abanyatanzania bagaragaza ko amatora ahagarariye iri shyaka muri uyu mwaka arimo ikintu wabo gikomeye, ngo benshi bemerewe kwiyamamaza bakomoka mu muryango uri mu butegetsi cyangwa se yabuhozemo. Humphrey Polepole uretse kwegura ku mwanya wa ambasaderi wa Tanzania muri Cuba yatangaje ko abantu bashyizwe ku rutonde bishimangira neza impamvu yeguye, kuko igihugu gitegetswe na Samia Suluhu Hassan cyataye umurongo. Uretse abakomoka kwa Jakaya Kikwete babaye abakandida ntagibwaho impaka, abakomoka mu bahoze ari abategetsi ni ukuvuga ba minisitiri na ba minisitiri w'intebe nabo niko byabagendekeye, kandi iri shyaka ngo ryigisha abantu bose byakiwe ko bafite imbaraga muri Rwanda. Naho perezida w'inteko ishinga amategeko Burundi Daniel Gerase Ndabirabe yasabiye abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kwiga icyongereza kugira ngo bazajye babasha gusobanukirwa ibyavugiye mu nama mpuzamahanga bazajya bitabira. Ndabirabe yabigarutseho ku wa kane nyuma y'uko yari amaze kongera guterwa ku inteko ishinga amategeko mu myaka 5 iri imbere ku majwi 98.1%. Mu ijambo yavuze yasabye abadepite boye kwiyungura ubumenyi bakiga icyongereza. Ati mwebwe muri hano mwagize imana ubu amahirwe yo kwiyungura ubwenge, hariho bamwe muzagira igihe muzagira ibindi bihugu ururimi bakunze gukoresha ari icyongereza, namwe turabatumye icyongereza mu gishyire ku rutonde rw'ibyo mwebwe ku giti cyanyu mukwiye kumenya. Birabaje kujya mu nama hanze ibyo bavuga n'ubyumve, none abo n'ubaza n'ubajije akenshi akakubwira ibitari byo utazi ururimi biragorana. Mu bindi Ndabirabe yasabye abadepite harimo kwiga gukoresha mudasobwa bakava ku mpapuro, dore ko benshi bari bamenyereye kwandika ku mpapuro badafite ubumenyi kuri mudasobwa. Hanyuma ariko kandi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wakebuye ibihugu biwugize bikurenga ku muhame yo korohereza ubucuruzi hagati y'ababituye. Ubu butumwa bwatanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango Veronica Nduva ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'imyaka leta ya Tanzania ibujije abanyamahanga gukora ubucuruzi buciriritse no gutanga serivisi zidashorwa imari nyinshi. Iteka ryashyizweho umukuru na minisitiri w'ubucuruzi Selemani Said Jafo tariki ya 28 Nyakanga rivuga ko nta munyamahanga wemerewe gucuruza ibiribwa, kurangura imyaka, gucuruza imyenda, gutunganya imisatsi, gutanga serivisi za mobile money n'ibindi. Iyo cyemezo cyafashwe hagamijwe kurengera inyungu z'abaturage ba Tanzania uko byasobanuriwe guverinoma y'iki gihugu, mu gihe abanyamahanga bajya muri bene ubucuruzi cyangwa se bene izi serivisi bari bakomeje kwiyongera. Nuva yatangaje ko hashingiye ku masezerano y'isoko rusange rya yase yashyizweho umukuru mu Gushyingo kwa 2009 ibihugu bigize uyu muryango byari byaremeje gukuraho ibibangamira ubucuruzi, serivisi n'ishoramari bikirinda gufata ibyemezo bwite bikumira urujya n'uruza n'ubuhahirane. Ati ni ngombwa kwibutsa ibihugu binyamuryango byose ko gutandukira ibyemerejweho bihabanye n'ibikubiye muri aya masezerano. Ibi byashimangira intumwa nkuru ya leta binyuze mu nama yiga ku bibazo bishingiye ku mategeko n'ubutabera baye mu Gushyingo k'umwaka ushize. Yase yatangaje ko ubunyamabanga bwabo buri gusesengura uburyo amasezerano y'isoko rusange ari kubahirizwa mu bihugu biyigize, kandi kuzagaragariza ibitagenda neza mu nama yo kuri rw'ubucuruzi, inganda, imari n'ishoramari iteganyijwe mu gihe kiri imbere.